Ikubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Uloong badangkam ban penmi daki wei pat kilat kilenti ha kijela. Kenang ban pentikena baki patba kinyo kam kloy ya kahok. Bad ulayaro ya kilok adalat ha kabayedai bad kajingkloy ban pendep ya ki mekot duma. Umodi ula ai jingkren ha kesni sedang jongka All India Conference jongki menteri katanat an bad ki sekretari ha etka nagar kabadan ha kevadia ha Gujarat lingba ka video conference. Bad umodi ula ong ba kajing penslam ya kahok kalong kawai na kijing e ha kari bad ulayaro ru ya kajing sedang ya ki ying syari janmit ha Gujarat. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है।